uyakuthengisa lo mfutho lo usibhale phansi kodwa uma unelungelo lonke uma esha amagama eze ba u15 ukuthi exoxa manje akashasho ubhale phansi phinde lona asho maye enze costing siyanqamuza siyavala bale bengizakushayela mayila ukuthi asithuma sithuma abantu ifeni bathela bangqonile yes nabo babefika siyabafika emhlanganweni bahlonile nibashaya kanjani ngatshelanga ungwenya lalela bonke labo babasebekuzwini ukuthi ale wathini akakaphuli umhlaba so uma maphelezi cela ukubheka isinefu akakwahleli umoya ngcwele besikephe pathway lalelani angisoze ngamethemba babundlovu ulo banabelungu ababajoyinisile yes mabe bajoyinisa labelungu bathatha amasele ayosebenzela labelungu kudliwa iy'mali manje noma sekhuluma iqiniso angizukulemukela leyo qiniso mina phela bafowethu uma ngingabela u-6,000 e-akhawuntini ekuthiwa nje kamanyathi leyo angikhulumi ku-10,000 funa ngibuye khona manje konke ngiyihlande ngiyaseba bagula abantu babeko-10 rand ongihlanganile kunabantu besike babadle o-6,000 abadle o-10,000 bakuthelezi ngicela ubhale ubheke isikhathi isikhathi kanabo uphinde ukuze lo inhlabathi makudinga ubufakazi unako yena ubufakazi wakhe yilo manje ngicela lehlulele leli cala sizwa ningangichitheli isikhathi manje uzochupha isisoko ushintshe esisho umuntu uthi awuthi ngizwile baba Jonini isibala ngule bezwa banenhlanhla kwa namaphoyisa nenkosi makhona abazolala umuntu khuluma masenze nje asingabuza uZulu ummangalelo ummangali uhlabathi Masechazile ummangali statement sakhe manje uZulu akakachazi besabuzwa yimi ngendlela angenyengise ngayo yes hlabathi uma ngelicala uthi kwenze njani qaphela inkulumo ekhulunywe lento hayi qaphela ushayesha uma ucupha isoka ngizothi akakhathi sheshisa abasempumalanga la bantu sizwe niyezwa umalanga lento sisebenzela amakhosi njalo sisebenzela induna sisebenzela inkantolo khuluma hlabathi kwenzakaleni futhi kule meeting lephelile ngezwe ngomunye umfana sasisebenza naye futhi lo mfana lo wena esikebhini bayafuna nombuzo umfana ukuthi bangifuna kwenze njani ngoba phela mina ngisilisele athi uZulu yakufuna wena wathatha ijazi ini nani so yafuneka ngosedakran wena wabonakala ngemoto ngathi mina hayi phela ngilamsebenzini mina ngiyasebenza ngikwazi konke lokho hayi ngathi okay ngizoya mina iskipini ngoba phela ngisisele fune ngiyinikise ngizwe ukuthi boZulu bathini ngalelo mangivuka ekseni ngifuna ukuthi bathi balicela ukuthi ungikhathi ngoba kusasa ngifuna ukuthi inkulumo igoqoke ithi mina mhlawumbe ngifike ngasusa umsindo iskipini ngifuna ungifike ungikhapha ungizwise ukuthi uZulu kahle kahle yini into angibangisayo uma ngifike ngithola uZulu ngangihamba nomloyi kube umunye umfana bathi uqiniso bese kuba usibani kube ngimso4 masifika sehle sibathola babambile uthini masifika sehle ngithola uZulu esayidini umbizi Zulu sacela ukubuza ngoba phela wena uhamba ukhuluma ngihamba esikepini and abantu okhuluma nabo la bakhona base Amasford bafika bayasho ukuthi wena uthi ngami ngenzeni mina yini into engithathile ngisela yini mangisakhuluma lokho uZulu angishanga impama ngihlehlele mina hawu Zulu ngishayela ngempama kwenze njani mangisathi ngikhuluma lokho qama Hawks awu3 awedelela uqhubu angishayela umkhulu bangibamba hayi bubeze ngosibani bathi bangilamula hayi ishindu ngibuze ningishayela ini ngenzeni yini engithathile yaZulu lutho bangishaya nogule nami ugule wayekhona kwazi bakhuza babumsi nganganye lokho babumsibi bangigida labantu ngabuza ngathi ngiyisela yini khona yini nguthathile kwenu
ngoba ngizobuza nje ukuthi ngenzeni la enhlanganweni noma ngone ukuthi usuke emasifolo amagama abawakhipha boZulu qala bathi wathi uZulu wena usiyinkosi nomnqobi kusho uZulu wathi awusiyinkosi uthi wayiqonda umnculo wathi awusiyinkosi wena nomnqobi amangama ngabakhona lapho enkulu cela ukuthi inkosi manje ngijezise nabo ufakaze nginabo ngicabanga ukuqedile nango baba bakufika kaNhlabathi ngesonto ufike kimi yonke ngokwezelo wathi uzokhuluma nami uzothiwa ngikhuluma naye bani othi kuliphakamisa angeke ngifane mina nobaba uManyana othi kuliphakamisa izwi bezokwazi ukuzwa ngomhlangano kwafika uNhlabathi sisemhlanganweni weza kimi wathi ufuna ukuzwa ukuthi ngikhuluma ngaye ngithini ebantwini naye abekho abantu engakhuluma ngayo wathi kabathi ukhulumile abantu basemasot banjenanhlabathi abathi angaze ngikhulume naye ngicela ukutshela umuntu engikhulume ngaye munye angikhulumanga futhi ngaye ngimfihlake lo muntu umlotho uyamazi umlotho engamboleka ijazi umlotho wathi ijazi unikeze lithathe uNhlabathi kule futhi wathi wahamba naye uNhlabathi lokho ngonyaka odlula ngaze ngilifune ijazi lami kulo ufuna umlotho engamboleka kancane nje singakhulumi phela sizokwazi ukumuzwa ngawo ngamtshela ngaze ngikhulume nawe eNhlabathi angikhulumi ngawo nawe uyazi angaze ngikhulume nawe hayi ngathi ngiyame wathi ngifuna ukukhuluma nawe uma ngisuka ngihamba uyangibamba Nhlabathi ngidonsa nje Nhlabathi cha ngiyeke ngamphusha kakhulu Nhlabathi ngiyeke wangidonsela kuye ngasemotweni yilapho ke ngaphakamisa isandla ngihlangana ukuthi akangiyeke babuya abantu basilamula bangena phakathi kwethu kwakwehlukana kwethu Ngiyaphakamisa yazi uzoba nenkinga isitori sure uNhlabathi nawe into ezujujekile sicela ukuthi nikhulume iqiniso ngoba phakathi kwenu ababili ukhona okhuluma amanga ngesikhathi asinaso so ngisana ukusikhuthela isikhathi mama ngicela ngokwami uma ngikhuluma amanga ngiyanicela ngathi ukuthi bangaya emhlanganweni waseDakhakala bonke bethole kumphakathi wonke futhi kwenzeke emphakathini ngangengedwa ngimuthi yilokho ngingakho angeke ngihamba mina bengifuna ukuzofakazi bamunye uthe unofakazi ukuyenza babundlovu ibe short uNhlabathi ukhuluma iqiniso sinjalo isitori senu ukhuluma iqiniso nongalo uyasifakazela ake ngindlo umloyi nobani Mahlo ake ngindlokhu nje uyazi laba bafowethu abaseDakhakran eMpumalanga sengiyakhumbula sake safika eMpumalanga mkhulu siqala ukuyofika wathi umunye ubaba nube niyokhona yini ngoba laba abantu abala namhlanje sebeyisigebe kunodokotela ufundiswe ngenkomo zokutshova sinephoyisa lifundiswe ngenkomo zokutshova kwabona bamasela wathi siyobonga lento enevele into abayidlalayo bafike baba noShemene kwanenkulumo ezithi ngeke bephathwe umuntu wakwaZulu Natal bona baba seMpumalanga waphuma samkhipha lo muntu sathi kulungile kwakhethwe ezinye iqhimqhime ngosho ngisho usho abekho namhlanje abekho namhlanje kwawugula ukugula wethu mana gula ngaze kubani angaze kushaya ufuna ngiphendule gula ngaze kushaya wawushaya lalelani Zulu angazi siphi isijezisi abazokunikeza sona kodwa ngiyacela ukuthi usemukele ukuba ngizange ngiphuze angikwazi ukuthi ngabe ukusiphi isibhedlela noma ukiphi indawo
ukube angizange ngikhuze ukuthi nje akekho umuntu ozosuka la asuka khona athi uyokuya kuZulu ube yidlala nabo obunye nje ubuholi nabo obunye ubuholi uma qabe nabaholi kuhlalwa phansi ngisho imembeni kuhlalwa phansi kulungisa inkinga sineyinkinga embuthweni ngaphakathi kodwa lezo nkinga futhi kufanele wonke umuntu mangabe ubona ukuthi hayi umuntu kubambe ngejacket ukudonse ngejacket ukwenzeni reporta ngoba njoba bekubabili nje uma bexabene bathi bangaphansi kangwenya laba bantu ugule njobe esewushemeni namhlanje bebe ngamfuni abazwani izigebengu zodwa ngiyocela ukuthi umukele ngicabanga ukuthi bafowethu ukwenza inkulumo yethu nje bemfishane bamanyathi ngicela ukhiphe isigwebo especially kulaba and number 2 into eniqhathayo ilento ade ngekhuza ibhizinisi esikepini Basi ibhizinisi. uZulu vela ubani lo ngani akusuwa yena engangikhuluma nawe efonini uthi uZulu waniqasha ukuthi hambani niyosebenza ebhunini lelo bhunu lelo belibhadala 35,000 ngenyanga anoma 30,000 noma 35,000 bagcine bengamholeli 31 bagcine bengamholeli kwagcina kulelo bhunu lelo kugqekezwa umnikazi weplaza engekho yibo abantu abathunyaza isithunzi sesikepe ekugcineni uzwe kuthiwa inhlangano iyaganga yes kanti abaholi abanje yes banemshikashika abayenzayo kunemayini eMpumalanga ezisebenzayo babukho ngike ngalo sanomhlangano ohleliwe kwathiwa eMpumalanga emayini isimini imayini ukusebenza kwathiwa kuZulu wafona umlungu wafonela kubamanyatha wamdlulisela kimi wathi umlungu cha ngicela bengabulawa ama director company ngicela nize sizohlala phansi hayi mlungu ukhuluma ngani na athi abantu bami sebeyesaba ukuzongena emsebenzini kuthiwa umncubo yabafundi angibaza abantu baseyimayini angizazi imayini zaseMpumalanga isociation yaseMpumalanga ihlale kuhlanganwe kufuna ubani umncubo 2 years angiyazi indaba zeyimayini abantu abayizigebengu abantu besikepe baseMpumalanga bahambe baba osomathulu bangene eyimayini ngamagamenti bunithathe isikepe nisifake la singangeni khona isikepe asingene erenkeni isikepe asingene eyimayini msana ukuba osomathuba boshemene msana ukuganga banqume emkhulu sizokwazi ukuthatha ukukhuluma uma behlulwa yilokho bayiyeke bafuma hamba bazi ukuthi siyodibana plus siyodibana khona angithi ngiyazi umanyatha akasazi isigesi banendlela yokuthi abantu baseMpumalanga bathatha amafoni banikeze lowo muntu abamnikeze noma umlungu Mr Joseph sifuna ukukhuluma nawe msana ukubulala abantu bethu angazi ukukhuluma ngalo ngithi mina no ngithi manje angazi ukuthi zami isilunganyana esiphuphi hayi ngithela Mr Mncube weyinqube ngimnikeza amafoni umuntu yaba bangizula lezindaba emhlanganweni izolo nje ifoni ngifoni ikhuluma isigisi ngithe no understand for English uyabona nje ma usonta waqala wagcina umfundisi wakho phuma kulelo sonto ngokuyihlabisile lo mfundisi waZulu akanawo amandla ukuthi atshele abantu athi lo nomncubo basibona asisukanga thina saye eMpumalanga sathi wozano join escape inini infinity uyangesiphi imali ubafumanana ungwenya angidla amandla akho good yeah 05,000 Zulu
ngokwazi ukugcina umholi ungazi niye uma unenkinga nomncube wasafonele nokhuluma okwaziyo uthelezi umtshele noma ufonele mina ungitshela ukuthi umncube unenkinga uthi kubantu akusibona uNkulunkulu ngicela 10,000 lokula lobabili wena kula mawufuna ukuthela ngamasaladi ngizokuthela manje uzowakhipha kamahlamvu akho manje kulo 5,010 uzokhipha ngicela ufike u15 i20,000 there's nobabili you take it or leave it niyathatha noma niyayena uma ningayikho hambani esikepeni solinyathela no two bakhona abasedumbe la angithi niyazi ukuthi edumbe beninoshebeni ababili omunye kanti udla namaphoyisa namasela omunye lokhu ndayethu iskep uthotobela ngithi ukhona ushemeni wento khona lokho manje angisho loboshiwe silwe nomncube indaba sedumbe nomfowethu eboshiwe useze wagwetha lo nomunye yabitha saluqeda sathi thina kukhona inkomo ezingaziwe sezineminyaka thathani ninikeze lelo sena bona abafowethu abawumzelayo basedumbe bathi ngeke bezwe ngathi bawumzukuzuku ukuthi ninikeze lelo sena phela liphisheni igama leli gama ukuthi ungagwetha ngicela 20,000 yes uma ningenayo imali ngicela inkomo egqamile eyodwa ngizoyithengisa ngizaphazela abantu ababili labashaya yes eyodwa ngizoyifaka esikhwameni sesikebe niyakuzwa uma ningafundise ninazinyathela ukholelwa ngufaka yini mina niyakuzwa good angufaka yini ukholelwa ilento ngiyitshela abafundisi bethi umkholo onjalo ophathi isibhamu iBhayibheli likhuluma ngenkemba uJesu esetabeni lithi abafundi bakhe bonke babegaxe inkemba sasingabikho phela isibhamu ngami inkemba yami bayithi nje inkosi yangoma esekada mayakhe yakhala yezwakala inkomo embili u20,000 ubani lenyanga esikuyo uJune yes ukuphela kaJuly lalelani John Black laba ndefuna bathandazele manje ngihlonipha amaphoyisa wena John ngathi ngubiza wena ukucasha wo mani lapha manini ukhula lo eMpumalanga uZulu lo bekufuna batalakhe kodwa basekufika amaphoyisa bekufuna bangakwazi ukuhlala yebo bayakwazi ukugcina umholi bathi umholi akasuka uNkulunkulu shuthi nama ngilutho sizwe mina ngathandaza ngakakhuluma ngathi ey'ngane zasemanqubeni eyodwa nje yazo ngicela ibe ngumholi wesikebhe kodwa uNkulunkulu akangitshengisi ukuthi sasisesikhaleni ukumaleka ngathi ey'ngane zasemanqubeni eyodwa ngicela ibe ngumholi angizukwazi ukuyiqoqa ngathi ey'nganeni zakwamanyathi eyodwa ngicela ibe umholi angizukwazi kwazi wathi uba kusemo kanti yifa ngiyakhumbula esikaleni namhlanje ngizokuhamba labo ungafika izolo ababo-Resol Brothers wena ukukhetha kwami ngithi imoto yakayibhala isikebhe abazukudubula bathi ngeke angifuni uyiphakamisa sefisi ungafike emhlanganweni wabantu bosho umhlangano wabantu ngimcele uma engafuni umyeke ndikela thina sizolenza uhlelo zotshela ungwena sizwa uyalezo mthini
ukuthi ngizochaphazela ngamalini yimi engizobe ngithanda futhi ningamjahi babe ngabayikhiphi ayikho into engizophinde niyibuse lapho waphinde wasusa uthuthuvu nalaba bekushaya nayo sizohlala phezu kwakho anakwenza lokhu esikushoyo hambani lapha yes kunobhala wasengoli uMankosi nisayini kuthe mina uJune kuphela kaJulayi ngiyifuna hambani lapha yehlala Amanda uthi maye ngakhipha inkomo uzoyisa kuphi sokuma ngonya uyabona usabonakala Kiyena ntate umshebi kiyena ntate uyo zoba namandla ukuyimukela nokuyithengisa yes yeba ikinga hey ngisalandela udaba ngize nginevideo lomntana nimqashile nalo yomsela ukuthi athathe isela lathi aliyogadela umlungu wayizotala kanjani umlungu angifikezelwa ukhona yena umuntu onelunga lesikebheni lokuhlawulisa umuntu engambikelanga ukhuluma kwaziyo nozakhele nami nomanali ukhona laba banamandla ka-35,000 ebhadala belungu ebe mina ku-akhawunti yami kuyagelikisha isenti ukhona bobaba nako amasela o-35,000 batholike igama ngomanyaka lalela aze ngimithise mina kuleliso uyezwa akaze ngitshontshe mbila wamuntu mina ngiyohlawulelwa mina kuleliso ngangeke ngisivule isikebhe ngikwazi ukuthi ngisikhohlakala angikaze ngidubule muntu mina kuleliso uyezwa aze ngitholakala emzini wabantu ngivuka kumkamuntu uyangezwa kodwa ngihola 31,000 angazi mina sikebhe kusho wena lo 31,000 kumlungu ngaleso sikhathi ngiqashisela hamba inkomo uzoyinikeza umngwane abonga amaphoyisa nenkomo Hlabathi omdala ukhona oh emva kwakho mkhulu wazaba wabulala class sheshisi Amanda lapho baba ake ngikhohlisa kamazwi kancane siyasheshisa inkosi isifuna ukuhamba baba ugijiniswa kwamahashe enquthu uthola usibangano kwamanyaka ugijiniswa kwamahashe enquthu akubaleki into ebalekile lo mhlangano kuwo namhlanje lapha kuzowina ihashi lapha kwini ihashi kuzokwakhiwa abantu kuze kusasa nawe lapho office lakho ube nokuqinisa ubazi ubone bese ukuthi ugijiniswa kwamahashi ujahe emahashini mawusufuna ukuhamba baba ngizokujaha ukuthi uzothola iphuzu ngeke ngipresswe yini lo mhlangano ngiyawuhlelela kuba khona kwami ngokukhuluma ngomlomo ongabhalile phansi ubuzongibuza kule ngane ngizama nami khona ukuphucuze ngoba ngeke ngikhulume ngeagenda ngibambe la hayi ngeke apho wahamba nabo khona masina wahamba nabo nizekile izandla ngaphambili oqala into wabithi impinqwathi ebangitheni ibhasi wozani